Ay Nurhan. Давай. Вера, давай. Şöyle bekle, aç da şeydi. Давай. Пока. Пока, Джарри. Пинк что? Что подарок пинк, понятно? Мы должны крепко держаться. Все хорошо, все хорошо. Dinle. Onu kutlayalım. Onun çık yasperden. Onu ne mi de biliyor musun? Rada çıktır maşin gonka var ha. Gördün mü şunu? Ha? Deli. Eşitmedin mi? Derek ben sana ayıp verelim de eşit. Onu var ha. O taraf gonka güzel. Yavaş. Kim ısı? Kadar kaç veriyor. Böyle. Uğraştık mı? Yani kurtulmalıyım ki. Yapılır böyle şey değil. Uğraştık. Yani kesin. Öyle mi? Ağırtmancık edin kurtulurum şunu çarpırak. Ağırtmancık olsun. Kafiyetinden mi veriyoruz? Sen kurtulmasın onu mesela. Yani son kaldı. Давай, koyun ya. Mujikler ağlarına o için. Nasıl bir odasına bir ara Allah bilme olur. Öyle mi? Böyle sana oğlanlar vada gelir. Давай, сюда. Ага, салам диye. Что он говорит? Переводите, пожалуйста. Они приглашают его к нам в гости, чтобы он пришел, познакомился и хотят с ним сфотографироваться на память. Спасибо. Улетел, елка закончится, потом приедет. И все равно, говорит, хотим. Хорошо. Передают огромный привет и самые наилучшие пожелания. Хорошо, ребят. Hökman Ayдар Murat Molla.